Jabanan dapat dewan jabat jalan lupa sitan hari dagen ya Rabbi lupa ya Rabbi kiau biar kata biar kiau Rabbi wa kata ya Rabbi Allah ya Rabbi kiau anten ya Rabbi lupa mencis ya Rabbi kiau ya Allah biar terkati ya Rabbi tas ya Rabbi Ramadan karena di sana kudur ya Rabbi kiau desu mati kuat kata kudur Rabbi lugen ya Rabbi kena daerah sirut kita nakati ko ya Rabbi kiau orang kata Rabbi orang tu kecil ya Rabbi Ya Rabbi bil kisi bil kiti narkat ya Rabbi Allah ya Rahman ya Sattar ya Jabbar ya kalmatul wakala loina nafto defto min detlekana ya nas sit ya qalbi muna tu salai machalaytena hayla rakaw ya mawlade inna dasoy babulode Ewa, biar kata, biar kebecu. Kali mau bicara tak? Mudah aja. Wasabi nama si Bakaras Magana Amja Ahmad Muhammad Mananjaran nu badi yaran nu bahan lagi itu tayal tulakan ya Allah ya Rabbi rizki kudo yalla ya Rabbi rizki samida babandai ka Sudah cirat nubasi apa khairat di asyu asrat mubarakah ya Rabbi summa lakal hamdu wa lana doa Quran bertertiban aku jadi terlihat mau bilang sedih bagus dah kapan nama lewan di kongkau lah video banar Rabbi wan kuton dapat jujur ya Rabbi jannatul firdaus ahli sih unta nama nabar unta Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar ya rabbal alamin ya kata seperti mana Nabi Muhammad sebagai siapa Ayolah, nah, misalnya, ya sama ada deh.
ያሸንፍ እንጂ መሽታዬ ወድቆ ያንቱን ስም ከፋር ማለቦ ኻሊድ ሽንፈት እንዳትቀርቦ ድል በድል ሆኖ ሰላቱና ወሰላም ሙሐመድ ሸምስ ሰላም ሙስጠፋ ጀማል ቀልበቱልኝ ወይ ካላሉ lebih jalan dulu. Lebih jalan dulu. Lebih jalan dulu tak ada. Lebih jalan dulu kan. Lebih jalan. أحمد نبي محمد شافع القيامة نور سلام عليك يا رسول الله جميل الوجه أجله له الكلام أحلى إذا عرشي عليك يا حبيب الله توخت سنايا بحسيمة بنيني طريق القرب دنايا يا حبيب الله يا رسول الله يا نور العينين يا خير الكل يا بابا الهادي يا رسول الله الله نقيقر وتفاجم كلام هلو البلاد أنتو يا بركة يا رسول الله لنا بنورك سعيني يا خير الكل يا بابا الفاتح يا رسول الله يا نور العينين يا خير الكل يا بابا الفاتح يا رسول الله يا بابا الفاتح يا رسول الله الله يا بابا الفاتح يا بابا الفاتح يا رسول الله Nak aja ya. Jadi sudah kamu dua belajar itu. Untuk nak aja deh betul. Kamu nak kan udah jalan cuma kan.
Terkadang sekarang sini nggak sih?